Allah subhanahu wa ta'ala bangsa mian gana lay dilem pangatiante hatinan magsirik kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Napatilewin ina niya pagkay hatinan kaampunan si manusia ay yan ay manusia tahinang hatinan du si mahadyahin. Dukyan sa mian manusia bang ina isag pagkay tahinang mo ere sirik diki-dikiin bang niya pagkay pagkaampunan Allah subhanahu wa ta'ala si siya. Bang sirik diki-dikiin gayru pen kaulamanten hatinan la yukhriju minal millah hatinan gayru magwa kita ang banyan sa amin agama Islam. Sumegwa subay hadja pen Allah pen Rasul sallallahu alaihi wasallam subay hadja pen ne untute. Dina kinuntul hatinen, dina akbang kita mag-ibarat kay pinagpakita-pakita si manusia. Iya manggana ampunannen kay inampun Allah subhanahu wa ta'ala innahu may yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah. Sinasina pen Allah subhanahu wa ta'ala magsirik siya hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala siya surgain hinaral ni Allah subhanahu wa ta'ala siya pinarka jahannamin. Iyan me manusia iga na niya kaampunan si siya. Nabang in manusia in hatinan in manusia in bisang paine tahinang neduse luune ke samian makabona luune ke mabtabi makasina luune ke samian ina ne tahinang sa di man magsiriki inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala pardusehannen. Bang iya hatinan magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Niya dembuwa tapapatainin siyampuk siyam. Naubos nilaw iya sa amin si dembuwa alim. Okay pa inne hatinan okay pa inne dembuwa atige panghati pagke yukaw pa inne tige panghati hinbaya ko pa inne nga sikaw hatinan akahanon ko bang niya pagke pa inne pagkaampunan Allah subhanahu wa ta'ala si ako na pinalimin wa inne pa inne tahinangon pa inne miyan tahinang kun pa inne tapapatay kun siyampuk siyamik kanin na pinalim miyan ga ne pa inne ni ampunan sikaw ga ne pa inne ni ampunan sikaw pagke tapapatay ni siyampuk siyam ne naus pagke sai nabi sai na alim miyan si ayene maharum miyan tinilaw ne bang ne pagke pagampunan siya pinalimin nga ni penne gani kayo penne inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala na pinapatay wa ni alim miyan sampay jukup tapapatay nin dahatus kadahatus siya ni alim miyan naus lumengan ni isap iya miyan niya tarupak wa ni dembu'a tinila wa ni bang niya pagkapakampunan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ni tapapatay nin dahatus kadahatus siya ni alim miyan na pen iya ni amiyan piu ke penne silahat yan yu penne pika penne silahat i penne lai me amag ibadatin nuhut ke penne siye ambanan penne lahat nuyan pege lahat ke penne hapaluhan nuyan ba lahat hatinen lahat mian pagmaksiatan hadja pika penne silahat yene hatinen samian silahat yene pag ibadatan ni na pandakte kisahin pine amian pagtek kahit siteng ngalan i ne pi ineddo malakul mautin ineddo ng samian nyawanen. Na pag ineddo ng nyawanen, mag-agaw na iyene mag-agaw na samian, iyene kiraman lukatibin, bang intag sinulat, wera iyene amian, bang aapinarka, jahannam ke ataw bang asurga ke. Sampay siya mian mag-discuss, bang intag samian, katudyanan iyene amian. Na pain adim surgain, yan nabi penne lengan magtawbat na happy na pen aya sa pen yan malaikat magsusulat maghinang karatanin ben na penne lengan tudyo hatinan maghinang kahapan ne magtawbat ne sumegwa te penne ya mate ga penne tek kasi pagtawbatan nen ga penne tek kahatinan siya ne tampat hatinan sum paghinangan ne kahapanin na sampay hinukom siya sa amian yene malaikat magsulat mahapin duk malaikat magsulat karatanin pagpayam hati tinaras sa amian bang intag kawapatan iyan dembuwa lelamiaan pagpayam ni hati iya lumawilawi ku ahat haptudyo iyan sa amian pag-ibadatan nin pagtawbatan nin na in iya umasak iya magdirem surga pagka iyan ilangan nin magtawbat iya si Allah subhanahu wa ta'ala na iisag ito hatinan inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum an salatihim sahun iya ito kinatalewan wa Rasul sallallahu alaihi wasallamin
tampal na sikite hatinen duse mahadjahin kaisa magsirik samian karwe iyan mapatay kite samian gana duse rusene ketelu iyan magsina si Allah magsina samian hatinen magsina dumen pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala ngahinan kite langgal sara Allah subhanahu wa ta'ala iyan gay inampun Allah subhanahu wa ta'ala in magsyirikin sumegwa saddi amban iyan inampun Allah subhanahu wa ta'ala na iya magsyirik isad kinatalewan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam subay manusiain pahalli amban inin pagge pangannanen hap ni isang bahayang nin hap ni samian in amal ibadat nin danaraw kita pi sime pag amal ibadat pitu ni hap kita samen sime panemmek pitu kita sime pahatin at pangayos-ngayos niya dem buwa lella mian pagge hap lella iya sampay namin iya ngalais paluas iyang banlumaan ni hap palumengan nin sumegwa dialang pangatean nin ako na pinin hatu tamanan hap ayusan ni ako na pinin hatu tamanan hap lella na iye ilepunan wa Allah subhanahu wa ta'ala ihatinan iya bininsana wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan ga pita pakita we na si manusia pagka saddi hadja dalam pangatian nan ihatinan bininsana wa Allah subhanahu wa ta'ala nasaing ganente bang tekka si ilaw kiyama nasubay ito pabenterte may umat Islam pagka bisan pagkite magsambahayang bisan pagkite magpuase bisan pagkite maghadji bisan pagkite magzakat bisan painin na sa amin ang mag-ibadat hinangte bang dumenno karna Allah subhanahu wa ta'ala kay pain iyo tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala inin subay hinalianten inin subay sa amin hatinan hinalianten hangkan ni iya pamaga ka Allah subhanahu wa ta'ala hinpain ni fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un pagge kawanesan manusia duk iya itu tagna tinila wa Allah subhanahu wa ta'ala si ilaw kiyama yan isambahayang manusia yan isambahayang manusia lingkum ne yan isamian amal ibadat yan maghadjiin magpuasehin magzakatin hatin en sindra ibadat lay ye nay pinarehlu Allah subhanahu wa ta'ala ye sinabutu Allah subhanahu wa ta'ala ye sambahayangin pagke way ben Rasul sallallahu alaihi wasallam awwal ma yus'alu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah in saluhat sa'iru 'amali wa in fasadat sa'iru 'amali tagna pa inne tinila wa Allah subhanahu wa ta'ala siipun tekka sa ilaw kiyama iyan sambahayang ni narang in sambahayang pagpakita-kita hadya may umat Islam na init sambong manusia niya Allah penin ang bahayang ko karna si ano lukhat niya ko penin kainan we hatin ang tao ko ng bahayang ya Allah penin ang bahayang ko tagna ya Allah penin ang bahayang ko karna penin magkalimanan ko si sawe ko kaya leman si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah penin ang bahayang ko pagleman ko penin si Allah ko magsambayang Allah ko nus ako penin ko magsambayang hangkan ko penin magsambayang pagleman ko si Allah ko dumin kalimanan nin Allah subhanahu wa ta'ala leman iya si me bagay-bagay ni leman iya sa amian si me sa ungkakain leman iya sa amian si me inin lai kalimanan ni dumen kalimanan nin Allah subhanahu wa ta'ala bangsain sifat manusia in may umat Islam tanto asagay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat nin nabanggay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang nin namangkin siya tinayma zakat nin mangkin siya tinayma sa amiyan in puwase nin mangkin siya tinayma sa amin in paghadji nin buwi naga tinayma sambahayang nin nayame manusia hinang nin isap hatinin magsambahayang ye hinang din sa mian maghadji siya sumegwa gero siya ng bahayang na Allah subhanahu wa ta'ala pinakitihan siya iya nakahantang ang mga ibadat lay kwe hadya pa inne takita-kita we ere sa mian tala atahat nga hungahong sa mian kwe sa mian kwe hapi na payaman be ini kaw pagtapit ni siya lanyap na isat bi iya nakahapan takiteri lay iya bantuk kahapan hatinin iya bantuk kahapan hatinin muase hadya siya ng bahayang na pagge way isab ga tinayma sang bahayang din pagge karna manusia dumen karna Allah subhanahu wa ta'ala
ini pagbidaan nin me umat Islam subay kita bihalli subay kita bisamian halli ina kakainang tabi suberu karna Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang kita bi dumen karna hatinin samian we tinalaw kita bi mian leman kita bi si sawe tabi magturong kita bi pagi leman kita bi samian si dembuak lumatan bi pagi insiya magturong us leman kita bi ako sa ito napas ako sa penne mangga magturungin nalay na isab kita matuk magturong us pag turungtin mojo pe gapen magtawa pagi ahawatan da leman hadya si sawe te subay magturong kita karena Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang kita karena Allah subhanahu wa ta'ala makamal ibadat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala tabiya an hajja maaf tabiya sa amin maapun bisa ako wa niya takite wa tabi maaf tabiya inenan ni hajja si hajji maghajji siya tarik wa re ka'bahin tarik wa re sa amin baitullahil haramin sumegua dumen happy paghajji anten bi paggeruk kita bitagellal pinain aku ruku tagellal si had wedukku kaenan si haji nabang bangsai hatinen mian puno maghajji rukyo tekka silahat pagge dukyo kaenan maghajji na isebon dumen pain poen kawin si haji bangsai hatinen bangsai samian dialem pangatian nulay magbidda yan haji duk karena Allah subhanahu wa ta'ala duk haji samian dumen karena Allah subhanahu wa ta'ala bang haji karena Allah subhanahu wa ta'ala mang haji kawin Allah subhanahu wa ta'ala pagi bang haji karena manusia haji rukyo tagilal tek kasilat pengen kawin si haji dumen si haji iya pagbidaan ng umat Islam subay itu payaman tabi way manusia dumen zaman tabi si zaman tabi ko ito manusia takite we tabi bakas maghaji maaf tabi an hajja maghaji sumagwa pagpayam tabi tek karusiluma yuru malay yuru sa amin pinakitehan bukokin except tabi may umat Islam bukok ito pain bukok dendehin aura ito aurat bukok dendehin dembuwa hajja bukok dende pagwa hatinen pinagtuturan we ne tekasi elew kiyama hininang Allah subhanahu wa ta'ala sawe paminsana siya nasaing ginente panghatinen bakas maghaji iya bakas iya magtawbad si Allah subhanahu wa ta'ala ubusi ni sabiya sa amin magpagwa aurat ni inin subay hinalianten na paghatinen bupain bakas maghaji na iya na inakahan na isab kita wa Allah subhanahu wa ta'ala sifat manusia iya payman tibi sifat manusiain pamagaka wa Allah subhanahu wa ta'ala bang ini kaujuran bang sai ubus iya magtawbat ubus iya na isab iya maghinang kalaatan maghinang kalaatan na isab iya ubus iya na isab magtawbat maghaji na isab iya may minsampu magumra may minsampu magurong magsamian magpuasa magsambahayang na pinallah subhanahu wa ta'ala innal ladhina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra payman tabi bin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu bin Allah subhanahu wa ta'ala may amag parat sayahin may amag taubatin thumma kafaru pagpuas inisab siya magnalanggal sara hatinan inisab siya maghinang kalatan thumma amanu pagtaisab na isab wari Allah subhanahu wa ta'ala si paghinang dekalatan ni bagas paghinang dekalatan ni inisab siya magtawbat pag-ubos na isab siya magpagtawbatan day pagpainde dalam pangatayan daw inampun na ko Allah subhanahu wa ta'ala inisab siya maghinang kalatan balik na pinallah subhanahu wa ta'ala bangsain pen katudyanan may manusia ay kay siya paharis si kakainang dayus magtawbat ubos inisab siya hatinan maghinang kalatan thumma izdadu kufra nagaane pen Allah subhanahu wa ta'ala niya pong lew ni sa diamban buat melingkan pen Allah subhanahu wa ta'ala maglalando ni sa amin in pagkakufuden paghinang dekalatan namayang kita may umat Islam niya takite we tabi matabi magsambahayang maghaji magpuase samian magzakat sumigwai takite we tabi samian kamatayan nin si paglanguhan itakite we tabi kamatayan nin si pagsinahan itakale we tabi kamatayan nin samian si kalaatan pagyawe ang mansabon kakahinang ni si dunya pe pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billahi min dhalik iyan may umat Islam subay kita bihalli pagya mangitya dalam pangatian tabi to Allah subhanahu wa ta'ala subay ito hap tabi dalam pangatian tabi ngadjik kita bi
nuntut ilmu kita maghaji kita magpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isa papita bisi pagpuasa bisan naruman bulan puasa ko itu ada kala ko ni ambang kita muasa Isnin duk Khamis bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ni muasa ubus pinain bupain bang hatin magpuasahin pin Allah subhanahu wa ta'ala inna fil jannati yuqalu lahu babur rayyan. Niya di dalam surga en lawang nin babur rayyan la yadkhulu fiha ahadun ghairahum illa saimun. Gay pinaasa ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalam lawang buat malingkan ame magpupuasa Hindu. Na niya may magpuasa may umat Islam teddo nen lekkak niya may magpuasa may umat Islam teddo nen sa ame an kaugto. Iyan hatinin subay kita bihalli dalam niat tabi subay kita bihalli hatinin in pangatian tenbi bang kita maghinang amal ibadat subay karena Allah subhanahu wa ta'ala magnapaka kita bi karena Allah subhanahu wa ta'ala dumen hinang tenbi mahapin hatinin karena si manusia supaya hadja kita bi tabantuk pagay kita bi hatinin tekkaselle ukiyama iya hatinin manusia maghinang magamal ibadat karena manusia pen Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ye pein pein ne mag-amal ibadat ubus pein ne karena si manusia doon pein ne pahala amal ibadat nun si manusia nah demen mengurung pahala in Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi ye manusia hatinen pin hajjat bilay pag nambahayang kita karena si leman kita si na pen Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang kyo pen ne rumen katalew nu si aku demen tanda katalew nu si aku kaliman nu si aku nambahayang kyo tanda kaliman nu si